Buonasera, ci scusiamo nuovamente per gli inconvenienti tecnici, speriamo siano risolti. Do la parola al professor Lun Zhang, che ringrazio per la partecipazione al Festival Costituzione. Bonsoir et merci beaucoup, Ok, professeur. merci. Ok, merci pour tous ces efforts. Ok, nous avons vu, hein, nous voyons bien ici que la légitimité de la parole d'expression est relative, hein, souvent prise en compte par sa valeur instrumentale aux yeux des empereurs. C'est ainsi, dans la plupart du temps, dans l'histoire de la Chine, même s'il existe certaines institutions visant théoriquement à garantir les droits de parole des lettrés, à reconnaître l'opinion du peuple, mais en fait, à cause de l'arbitraire de l'empereur et des officiels, le peuple, y compris les élites, n'y dispose pas d'un véritable droit de parole. La politique chinoise connaît cycliquement la montée en puissance et le déclin qui accompagnent souvent des conflits et des catastrophes, à cause plus ou moins du manque de la liberté d'expression et du dysfonctionnement de la circulation des informations. Ça vous pouvez traduire. La storia cinese, anche se esistevano alcune istituzioni che teoricamente miravano a garantire il diritto di espressione dei letterati e a riconoscere l'opinione del popolo, in verità, a causa dell'arbitrarietà con cui esercitavano il loro potere gli imperatori e gli ufficiali del governo, il popolo e anche comprese le élite, non disponevano veramente di un diritto di parola. La politica cinese conosce ciclicamente dei periodi di crescita, di importanza, di potere e declino che sono spesso accompagnati da dei momenti di conflitti e di catastrofi a causa più o meno della mancanza della libertà d'espressione e della mancanza di funzionamento della circolazione delle informazioni. La notion de la liberté d'expression entre en Chine aux alentours de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, dans un autre contexte historique, cyclique, du déclin de la dynastie des Qing, que les Italiens connaissent peut-être un peu à cause, grâce à le célèbre film de Bernardo Bertolucci, Le dernier empereur. Mais cette fois, ce cycle de déclin coïncide avec un grand bouleversement sans précédent dans l'histoire de la Chine, l'arrivée des Européens avec la modernité. Il ne s'agit plus d'un simple déclin dynastique, mais aussi d'un déclin d'une vieille civilisation, amorcé ainsi un long processus de la décomposition de l'ancien ordre de civilisation et de sa transition vers la modernité. Après une série d'échecs de la Chine dans sa résistance à l'Occident, en particulier sa guerre avec le Japon en 1894-15, cette Chine orgueilleuse, se voyant autrefois au centre de la civilisation du monde, humiliée à présent par son disciple docile jadis, est modernisée maintenant. La Chine a reconnu enfin son retard à se lancer dans la modernisation. Liberté, les droits de l'individu, la souveraineté populaire, etc. Toutes ces idées entrent en Chine et propagent rapidement. Ce fut à cette période le concept de la constitution au sens moderne apparaît en Chine et sous la pression du courant modernisateur montant en puissance, le gouvernement de la dynastie de Qing a établi la première constitution dans l'histoire chinoise en 1908, dans laquelle la liberté d'expression fut la première fois reconnue comme droit légitime des sujets de l'empereur. Ça, vous pouvez traduire un peu. La nozione di libertà d'espressione entra in Cina verso la fine del XIX secolo
e l'inizio del XX, in un altro contesto storico, come dicevamo prima, ciclico, di declino questa volta della dinastia Qing, che gli italiani forse conoscono un po' meglio rispetto alle altre grazie al film celebre di Bernardo Bertolucci, L'ultimo imperatore. Ma questa volta questo ciclo di declino della dinastia coincide con un grande sconvolgimento che è senza precedenti nella storia della Cina, ovvero l'arrivo degli europei e la loro modernità. Quindi non si tratta più solo di un declino dinastico, ma il declino di un'intera civiltà che è ormai vecchia. E quindi si dà il via a un lungo processo di disgregazione dell'antico ordine costituito della civiltà e di una transizione verso la modernità. Dopo una serie di sconfitte della Cina nella sua resistenza all'Occidente, e in particolare con le guerre che sono state combattute contro il Giappone tra il 1894 e il 1895, la Cina orgogliosa si vede al centro, che una volta si vedeva al centro della civiltà del mondo, al centro del mondo nel suo complesso, viene adesso invece umiliata da un discepolo antico, che prima era docile, adesso invece modernizzato, e la Cina riconosce quindi infine il suo ritardo nella corsa verso la modernità e si lancia in quest'impresa. La libertà, i diritti degli individui, la sovranità popolare, tutte queste idee entrano in Cina e si propagano rapidamente. Ed è proprio in questo periodo in cui il concetto di Costituzione in senso moderno appare per la prima volta. E sotto la pressione delle correnti modernizzatrici che prendono sempre più potere, sempre più presenza, allora il governo della dinastia Qing stabilisce la prima Costituzione della storia cinese nel 1908, all'interno della quale la libertà d'espressione viene per la prima volta riconosciuta come un diritto legittimo dei sudditi dell'imperatore. Il est pourtant trop tard à cause de l'attitude réactionnaire des conservateurs. L'impatience du torrent révolutionnaire déborde bientôt le cadre prévu à emporter l'ancien régime en 1911, mais aussi avec le système impérial existant depuis plus de 2000 ans en Chine. De l'Empire à la République, les sujets de l'empereur deviennent à présent les citoyens de la République. Tous ces trois modernes qu'on connaît en Occident depuis la Révolution américaine et la Révolution française, droit d'association, droit d'expression, droit d'opinion, droit de publication, etc., reconnus alors par les pouvoirs successifs comme les droits indéniables et légitimes. Mais en réalité, ces droits demeurent largement sur le papier. Leur réalisation a amplement compromis par des conjonctures historiques, politiques, économiques difficiles, et aussi à cause des obstacles socio-culturels. La pression internationale, surtout celle du Japon exercée sur la Chine, ne favorise pas à créer une conjoncture libérale en Chine. La crise politique indienne, à cause du manque d'un pouvoir stable et efficace, après l'effondrement de l'ancien régime, l'absence de la société civile moderne capable de contrebalancer le pouvoir, la conscience faible de la population en matière de défense des droits, la connotation instrumentale dans la perception de beaucoup sur la liberté des citoyens, y compris la liberté d'expression, considérée comme des outils, c'est des instruments utiles pour le salut national, etc., etc. Tous ces facteurs constituent autant d'obstacles entravant l'avancement des droits des citoyens en Chine. Les guerres civiles et les conflits avec les autres nations se succèdent l'une après l'autre. La tendance d'un autoritarisme de droite comme celui de la gauche demeure dominante. La liberté d'expression n'est réalisée que dans une mesure limitée et partielle pour certaines couches sociales, urbaines et certaines élites intellectuelles. Je m'arrête là.
Purtroppo è troppo tardi a causa delle attitudini reazionarie dei conservatori, l'impazienza dei rivoluzionari, cambia lo status quo e porta alla caduta del sistema imperiale, del regime nel 1911, dopo una storia di 2000 anni. Dall'impero alla Repubblica, quindi i sudditi dell'imperatore diventano adesso cittadini della Repubblica. E tutti questi diritti moderni che vengono portati dall'Occidente, si conoscono dall'Occidente dopo la rivoluzione americana e la rivoluzione francese, il diritto d'associazione, il diritto d'espressione, il diritto di opinione, di pubblicazione, vengono riconosciuti quindi dai poteri che si instaurano in seguito come diritti inalienabili e legittimi. Ma in verità questi diritti rimangono per la maggior parte sulla carta. La loro realizzazione piena viene compromessa dalla situazione storica, politica ed economica, sono condizioni difficili, e anche a causa di ostacoli che sono socioculturali. La pressione internazionale, soprattutto quella esercitata dal Giappone sulla Cina, non favorisce la creazione di una situazione ideale perché delle idee liberali si possano diffondere in Cina. Ci sono diverse crisi politiche interne a causa della mancanza di un potere stabile ed efficace dopo la caduta dell'antico regime imperiale, l'assenza di una società civile moderna capace di controbilanciare il potere, una coscienza debole, fragile da parte della popolazione per quanto riguarda la difesa dei diritti fondamentali, e anche l'idea, la connotazione strumentale che viene data nella percezione di moltissimi riguardo la libertà dei cittadini, comprese la libertà d'espressione, che sono considerate come degli strumenti per la salute nazionale. Bene, tutti questi fattori costituiscono degli ostacoli che impediscono l'avanzamento dei diritti dei cittadini in Cina. In più, le guerre civili e i conflitti con le altre nazioni continuano a succedersi l'una dopo l'altra, e la tendenza a un autoritarismo di destra come quello di sinistra rimangono le correnti dominanti. La libertà d'espressione quindi non viene ottenuta se non in misura limitata e parziale, solo per alcune nicchie sociali come la popolazione urbana e alcune élite intellettuali. Pourtant, même cette liberté d'expression partielle réalisée a aussi disparu après la prise du pouvoir en 1949 par les communistes. Dans la conquête du pouvoir, le manque de la démocratie et de la liberté, notamment la liberté d'expression, a, a été constamment servi comme un prétexte par Mao Zedong et les communistes pour attaquer le gouvernement des nationalistes Kuomintang en place. L'objectif des communistes est de gagner les sympathies et le soutien de la population urbaine et des intellectuels. Une fois le pouvoir pris, ce sont Mao et le parti qui ont supprimé totalement la liberté d'expression avec des campagnes politiques et idéologiques constantes. De nombreux intellectuels ont permis la vie intellectuelle, voire la vie tout court, à cause seulement d'un article publié ou d'un discours prononcé. D'une certaine manière, il n'existe plus de la liberté d'expression que pour une seule personne en Chine, Mao lui-même. Cela a conduit la Chine à tomber dans une série de folies comme le Gangbong Lanabang, une catastrophe, un Gangbong qui a causé la grande famine et plusieurs dizaines de millions de morts. Ainsi, la révolution culturelle, une autre catastrophe sur tous les plans. Durant la révolution culturelle, nous voyons des cas extrêmes à propos de la liberté d'expression. Certaines personnes condamnées à mort à cause de leur opinion publique vont être exécutées pour éviter qu'elles créent le dernier coup de leur vie. On coupe même le gorge. Tuttavia, questa libertà d'espressione parziale scompare dopo la presa al potere dei comunisti nel 1949. Nella conquista del potere, la mancanza di democrazia e di libertà, soprattutto la libertà d'espressione,
è servita costantemente come un pretesto utilizzato da Mao Zedong e i comunisti per attaccare il governo al potere dei nazionalisti del Kuomintang. Il loro obiettivo, quello dei comunisti, era quello ovviamente di guadagnare la simpatia e il sostegno delle popolazioni urbane e degli intellettuali. Ma una volta raggiunto il potere, sono proprio Mao e il Partito Comunista che sopprimono totalmente la libertà d'espressione con delle campagne politiche e ideologiche costanti. Moltissimi intellettuali in Cina hanno sacrificato la loro intera vita intellettuale, ma anche la loro vita in senso più ampio, a causa di un articolo pubblicato o di un discorso che avevano pronunciato. In un certo senso non esiste più non esiste libertà d'espressione se non per una sola persona, ovvero Mao stesso. Questo porta la Cina a cadere in una serie di follie, come il grande balzo in avanti, che ha causato la grande carestia e decine di migliaia di morti, così come la rivoluzione culturale, un'altra catastrofe da tutti gli aspetti. Durante la rivoluzione culturale abbiamo degli esempi estremi che dimostrano la situazione della libertà d'espressione in quei tempi. Alcune persone condannate a morte a causa della loro opinione politiche, prima di essere giustiziate, per evitare che potessero gridare le loro ultime parole, prima di essere giustiziati, veniva tagliata loro la gola. Après la mort de Mao, dans la critique du maoïsme de la révolution culturelle, un des thèmes centraux, justement, la liberté d'expression. Selon les intellectuels libéraux, c'est à cause du manque de la liberté d'expression, de la démocratie, qui prépare le terrain à la folie. Ils font de la liberté d'expression la bataille déterminante pour la liberté et la démocratie en Chine. La souffrance subie par la population, mais aussi par les dirigeants modérés pendant la révolution culturelle, la mise en œuvre de la politique de la réforme et de l'ouverture vers le monde extérieur créent des conditions très favorables à la diffusion des idées libérales, cela malgré la résistance des conservateurs. Avec la diffusion de ces idées libérales, les années 1980 ont été une décennie qu'on appelle la seconde lumière en référence aux années 1910, la première période de la grande diffusion des idées de lumière en Chine. Durant cette décennie de 1980, la branche réformatrice des dirigeants favorise également à une réforme politique progressive. L'espace de liberté est grandi progressivement. L'espoir de voir la Chine, de connaître un parcours similaire à certains d'autres pays asiatiques, comme la Corée du Sud, Taïwan, après un développement économique, une libéralisation politique aura lieu, devient un idéal de beaucoup. Mais à cause des contre-attaques des conservateurs, la réforme entre dans une stagnation. C'est dans ce contexte éclate le mouvement de place Tiananmen en 1989. Ce mouvement a été le fruit de la décennie de la réforme. Il revendique en même temps une future réforme plus complète pour éradiquer la corruption et l'injustice et pour donner plus de liberté au peuple. La liberté d'expression, celle de la presse, ont été dès le début parmi les revendications principales du mouvement. La répression du mouvement a mis fin non seulement à une période d'enthousiasme optimiste pour la réforme, elle a brisé aussi un consensus national sur la réforme. La réforme redémarrée après la visite de Deng Xiaoping dans le sud de la Chine en 1992 n'est plus la même. Désormais, elle ne focalise que sur l'économie. La réforme politique est endérée, un modèle déséquilibre que nous constatons aujourd'hui de plus en plus ses conséquences néfastes, malgré une période de croissance importante. Moi, je m'arrête là.
Dopo la morte di Mao, nella critica al maoismo e la critica alla rivoluzione culturale, uno dei temi centrali è proprio quello della libertà d'espressione. Secondo gli intellettuali liberali è proprio la mancanza di libertà d'espressione che prepara la strada, che apre la strada alla follia. Eh, la libertà d'espressione diventa quindi la battaglia determinante per la libertà e per la democrazia in Cina. Le sofferenze subite dalla popolazione, ma anche quelle sofferte dai dirigenti più moderati durante la rivoluzione culturale e la messa in atto di politiche di riforma e di apertura verso il mondo esterno creano quindi delle condizioni molto favorevoli per la diffusione di idee più liberali. Questo malgrado le resistenze dei conservatori. Con la diffusione di queste idee liberali, gli anni '80 sono considerati il decennio dei lumi, il secondo periodo dei lumi, facendo riferimento agli anni 10 del Novecento, che è considerato come il primo periodo di grande diffusione di idee illuministe in Cina. Durante il decennio degli anni '80, il ramo riformatore dei dirigenti in Cina spinge per una riforma politica di stampo progressivo. Lo spazio per le libertà aumenta sempre di più e la speranza cresce di vedere la Cina percorrere un percorso simile a quello percorso da altri paesi asiatici come la Corea del Sud, Taiwan, che dopo uno sviluppo economico avevano vissuto anche una liberalizzazione dal punto di vista politico. Questo diventa l'ideale di molti in questo periodo. Ma a causa dei contrattacchi dei conservatori, il periodo di riforme entra in un periodo di stagnazione. Ed è in questo contesto che scoppia il movimento di piazza Tiananmen nel 1989. Questo movimento è il frutto di un decennio di riforme e rivendica allo stesso tempo delle riforme future più complete per eradicare completamente la corruzione e le ingiustizie e dare anche più libertà al popolo. La libertà d'espressione, soprattutto quella della stampa, sono dall'inizio sono tra le rivendicazioni principali di questo movimento. La repressione del movimento di piazza Tiananmen mette fine non solo a un periodo di entusiasmo, di ottimismo per le riforme, ma pone fine anche a un consenso nazionale che si era creato intorno a queste riforme. La riforma riparte dopo la visita di Deng Xiaoping nel sud della Cina nel 1992, ma la riforma è cambiata, non è più una riforma che si focalizza anche sugli aspetti politici, ma si concentra solo sull'economia. L'aspetto politico viene completamente abbandonato e un modello questo senza equilibrio che si può vedere anche adesso e vediamo adesso soprattutto sempre di più le conseguenze nefaste di questo modello squilibrato nonostante il periodo di crescita importante che sta vivendo la Cina. D'un côté, on perd la liberté de discussion sur certains thèmes autorisés avant 1989, par exemple la réforme politique, la réforme constitutionnelle, ce sont des sujets qu'on peut traiter à l'époque, on ne peut plus. Hein. Mais d'un autre côté, suite à la progression de l'économie privée, certains espaces de liberté d'expression grandissent également. Cela manifeste surtout dans l'espace privé. Apparaissent certaines presses, médias non officiels, même s'ils sont toujours sous le contrôle du pouvoir et doivent soigneusement éviter les thèmes sensibles. Pour certaines presses et médias officiels, sous la pression d'une logique économique, même aussi grâce à la volonté des journalistes y travaillent pour élargir l'espace d'expression, ils tentent également de manière pragmatique pour élargir un peu le champ de publication, élargir un peu le thème de la marge de publication. Arrivé en Chine, l'Internet et sa rapide généralisation, pour une raison principalement économique, offre une nouvelle opportunité aux Chinois de s'exprimer. Pour la première fois dans l'histoire de la Chine, un homme ordinaire dispose d'un moyen qui pourrait influencer l'opinion publique. À partir de la fin des 1990 et durant la première décennie de ce nouveau siècle, la Chine connaît non seulement une phase de développement économique rapide,
mais aussi une période de bouillonnement d'opinion et de débat grâce à l'Internet. Vous pouvez commencer. Quindi da un lato perdiamo la libertà di discutere su certi temi su cui si poteva discutere prima del 1989, come la riforma politica, la riforma costituzionale. Prima dell'89 si poteva parlare di queste cose, dopo non più. Ma d'altro canto, in seguito alla progressione, l'aumento dell'economia privata, alcuni spazi di libertà d'espressione aumentano, si ampliano. Questo soprattutto si manifesta all'interno degli spazi privati. Iniziano ad apparire alcuni organi di stampa, alcuni media non ufficiali, anche se comunque rimangono sotto il controllo del potere e devono accuratamente evitare i temi più sensibili. Per alcuni mezzi di informazione e media ufficiali, sotto la pressione della logica economica, ma anche grazie alla volontà dei giornalisti che lavorano in questi mezzi di informazione, si riesce un po' ad ampliare sempre di più lo spazio di espressione e si cerca in maniera pragmatica, si potrebbe dire, di alleviare il controllo esercitato dal potere sulle pubblicazioni, sulla diffusione delle informazioni. Ecco però che l'arrivo in Cina di internet, della sua rapida diffusione, per una ragione principalmente economica, offre adesso una nuova opportunità ai cinesi di esprimersi. Per la prima volta nella storia della Cina, un uomo qualunque dispone di un mezzo che potrebbe influenzare l'opinione pubblica. E quindi a partire dalla fine del 1990 e durante il primo decennio del XXI secolo, la Cina conosce non solamente un grandissimo sviluppo economico, ma anche un periodo di grande vivacità nell'opinione pubblica e nel dibattito, grazie proprio ad internet. Pendant cette période, naît également un grand mouvement très dynamique. En chinois, c'est Weiquan Yundong, le mouvement de défense des droits civiques. Beaucoup de citoyens ordinaires, comme les intellectuels libéraux, les activistes, s'engagent dans les actions publiques pour réclamer un véritable état de droit et pour défendre les intérêts des droits des citoyens sur les divers thèmes sociaux, économiques, culturels et même politiques. La liberté d'expression reste au centre de ce mouvement, car sans ce droit de s'exprimer, le reste de revendications devient vain. C'est-à-dire que si on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas même manifester, dire notre revendication. Et ce mouvement a pris l'ampleur grâce à l'Internet. Les activistes démocrates utilisent beaucoup cet outil pour faire passer des informations et organiser leur action. Par exemple, autrefois, pour organiser une pétition, l'organisateur doit prendre un vélo parcourant les rues de Pékin pour collectionner une dizaine de signatures. Mais maintenant, avec l'Internet, c'est quelques clics. Ainsi, certains disent que l'Internet est le cadeau offert par le Dieu aux Chinois dans leur bataille pour la liberté et la démocratie. L'apogée de cette vague de mouvements de défense des droits est l'apparition en 2018 de chart de 08. Plusieurs centaines d'intellectuels et activistes ont rédigé et signé un texte en revendiquant une réforme constitutionnelle et le respect des droits des citoyens en Chine. L'un des initiateurs de cette action, un célèbre intellectuel, un bon ami personnel, M. Liu Xiaobo, a été arrêté et condamné pour cette action et quelques articles qu'il a publiés auparavant. Il est mort en détention malgré son titre de lauréat du prix de Nobel de paix. Voilà. Durante questo periodo nasce inoltre un grande movimento molto dinamico, il movimento per la difesa dei diritti civili. Molti cittadini comuni, come intellettuali liberali, attivisti, si impegnano in azioni pubbliche per reclamare, per chiedere un vero stato di diritto e per difendere
gli interessi, i diritti dei cittadini su diversi temi socio-economici, culturali e anche politici. La libertà d'espressione rimane al centro di questo movimento, perché pensano loro che senza il diritto di esprimersi tutte le altre rivendicazioni se no diventano vane. Il movimento prende ancora più portata e più importanza grazie proprio ad internet. Gli attivisti per la democrazia utilizzano molto questo strumento per trasmettere le loro informazioni, organizzare le loro azioni. Una volta, per esempio, per organizzare una petizione, l'organizzatore doveva prendere la propria bicicletta e percorrere le strade di Pechino per raccogliere una decina di firme, ma con internet è ovviamente questione di qualche click. Così alcuni in Cina dicono che internet è il regalo offerto da Dio ai cinesi nella loro battaglia per la libertà e la democrazia. L'apogeo, il punto massimo di questa ondata di movimenti per la difesa dei diritti è l'apparizione nel 2008 della Carta del 2008. Centinaia di intellettuali e attivisti scrivono questa carta e la firmano, indicando nel loro testo delle rivendicazioni riguardo una riforma costituzionale e il rispetto dei diritti dei cittadini in Cina. Uno dei primi promotori di questa azione, un celebre intellettuale cinese, un mio amico personale, Liu Xiaobo, viene arrestato e condannato proprio per questa azione e per altri articoli che aveva pubblicato in precedenza. Liu Xiaobo muore detenuto nonostante essere stato insignito del premio Nobel per la pace. Cette phase relativement positive en termes du développement de l'espace d'expression grâce à l'Internet a ses raisons conjoncturelles. D'un côté, à l'époque, la Chine souhaite développer son économie grâce à l'Internet, collaborer avec le monde occidental. D'un autre côté, les autorités manquent encore des ressources et des techniques pour contrôler l'Internet. À partir de la fin de la première décennie et à la deuxième décennie de ce siècle, surtout après l'accès au pouvoir de Xi Jinping en 2011, les autorités intensifient le contrôle et développaient un système très sophistiqué pour contrôler l'expression d'opinion et la circulation d'informations sur l'Internet. L'État employait des dizaines de milliers de cyber-policiers qui surveillent l'Internet et les social médias à tout moment pour censurer le moindre d'opinion politiquement incorrecte selon les critères officiels. Si tu publies un avis défavorable à l'encontre des dirigeants et les partis sur les social médias, soit tu n'arrives pas à le publier, soit en quelques minutes, votre message sera censuré. Ça s'affiche plus. Et pire encore, peu de temps, parfois peut-être seulement 1 heure ou 2 heures après, tu auras des policiers qui viennent pour frapper ta porte. Ce genre de choses se passe presque quotidiennement en Chine. Tout récent, il y a quelques jours, la semaine dernière. Je vous donne un exemple. Un agronome célèbre, Yuan Longping, est mort. Une figure longtemps publicisée par le régime comme un héros national grâce à sa contribution dans l'amélioration de la production rizière. Mais sur son pour ses véritables mérites, il existe depuis longtemps certaines polémiques. Le jour de sa mort, au moment de sa mort, certains internautes expriment leurs réserves à ce propos sur Internet. Ils sont tout de suite censurés. Certains ont même été arrêtés par la police au nom de la diffamation des héros nationaux, car depuis 2018, suite au renforcement de la propagande, une loi a été passée pour censurer tous les critiques ou les propos de soupçon sur la crédibilité des héros reconnus par le régime.
parce que depuis des années, parmi ces héros du régime, de nombreux dont la crédibilité est mise en doute par les historiens libéraux et par les internautes, considérés comme des pures fabrications de propagande. Les autorités payent aussi des centaines de milliers de personnes dont la tâche, chaque jour, dont la tâche est d'afficher les avis et les infos favorables aux autorités, attaquer les personnes ayant des avis critiques au parti sur l'Internet. Tous ces gens-là sont chaque jour travaillent sur Internet. Autrement dit, tous ces gens-là qui ont la tâche de former une force l'opinion publique. Questa fase relativamente positiva in termini di sviluppo degli spazi di espressione grazie ad internet ha delle ragioni nella situazione specifica di questa fase in Cina. Da un lato, all'epoca la Cina vuole sviluppare la sua economia grazie ad internet e collaborare con il mondo occidentale. D'altro canto, però, le autorità non hanno ancora le risorse e le tecniche necessarie per controllare internet. Quindi a partire dalla fine del primo decennio e del secondo decennio di questo secolo, soprattutto dopo l'ascesa al potere di Xi Jinping nel 2011, le autorità intensificano il loro controllo e sviluppano un sistema molto sofisticato per controllare l'espressione delle opinioni, delle idee e la circolazione di informazioni su internet. Lo Stato utilizza decine di migliaia di poliziotti proprio digitali su internet che sorvegliano le reti, i social media, internet in ogni momento per censurare anche la più piccola opinione che non viene considerata allineata con l'idea del partito, secondo i criteri ufficiali. Se si pubblica un post sfavorevole o che va contro i dirigenti, i quadri del partito sui social media, che cosa succede? Beh, o non si riesce direttamente a pubblicare il post, oppure in qualche minuto il messaggio viene censurato, viene proprio scompare, viene eliminato, o ancor peggio, in alcuni casi dopo 1 ora o 2 ore avrete un poliziotto che bussa alla vostra porta. E questo genere di cose sono praticamente quotidiane in Cina. Recentemente, qualche giorno fa, proprio settimana scorsa, un celebre agronomo cinese, Wang Longping, è morto. Una figura, un personaggio che era stato da lungo tempo pubblicizzato, sostenuto dal regime come un eroe nazionale perché aveva contribuito, con la sua professione di agronomo al miglioramento della produzione del riso in Cina. Ma sui suoi veri meriti esistono alcuni dubbi da molto tempo, alcune polemiche. Il giorno della sua morte alcuni utenti di internet hanno espresso le loro riserve a proposito, del valore, di questo agronomo, di Wang Longping. L'hanno fatto su internet e sono stati immediatamente censurati. Alcuni sono stati addirittura arrestati dalla polizia e accusati di diffamazione degli eroi nazionali. Dal 2018, in seguito al rafforzamento della propaganda, è stata passata una legge che censura tutte le critiche o le frasi che mettono in discussione la credibilità degli eroi che sono riconosciuti dal regime. Da qualche anno, tra questi eroi, del regime comunista, alcuni si è messa in dubbio la loro credibilità, da parte di storici o anche degli utenti di internet. E questa quindi viene tutti i discorsi che sono stati fatti intorno a questi eroi, viene considerata come una fabbricazione, opera della propaganda del partito e dello Stato. Le autorità comuniste cinesi inoltre pagano centinaia di migliaia di persone ogni giorno, il cui compito è quello di, pubblicare su internet dei post, delle frasi, dei commenti che favoriscono le autorità, che mettono in buona luce il partito e invece attaccano le persone che sono contrarie al partito su internet. Quindi in sostanza queste persone vengono pagate per formare una vera e propria opinione pubblica falsa. Sur le plan idéologique, ces dernières années, nous assistons à un fort retour en arrière sous Xi Jinping. Le discours, les méthodes de propagande, à la façon de l'époque de Mao, le culte personnel, réapparaissent partout en Chine. La pensée de Xi Jinping, on ne sait pas qu'est-ce que c'est,
est devenue à présent la nouvelle parole d'évangile. C'est un mot un peu lourd pour les Italiens. Dans la propagande officielle, le discours officiel est rempli de propos du nationalisme orgueilleux, agressif, mélangé avec un communisme archaïque. L'espace libre d'expression est largement réduit. C'est une phrase que j'insiste, que j'ai ajoutée après. Il existe peut-être une manière simple pour les amis italiens de comprendre ce qui se passe actuellement en Chine. Rappelez-vous les expériences des années 30 en Italie. Vous trouverez sûrement beaucoup de similitudes frappantes. Dans un mois, le mois de juillet, le 1er juillet, ça sera l'anniversaire centenaire de la création du Parti communiste. Les scènes de célébration ont sûrement renforcé plus votre impression dans ce sens. Ok. Dal punto di vista ideologico, questi ultimi anni stiamo assistendo a un forte ritorno indietro sotto la dirigenza di Xi Jinping. I discorsi e i metodi di propaganda ricordano l'epoca di Mao, il culto personale, il culto della persona riappare ovunque in Cina. Il pensiero di Xi Jinping, non sappiamo bene cosa sia, quale sia, ma è diventato il nuovo Vangelo nella propaganda ufficiale cinese. I discorsi ufficiali sono riempiti di frasi che dimostrano un atteggiamento nazionalista, orgoglioso, aggressivo, mischiati con un comunismo arcaico. Gli spazi di espressione continuano a ridursi. C'è forse un metodo semplice, un modo facile per far capire agli italiani che cosa sta succedendo in Cina adesso. Ricordate l'esperienza degli anni 30 in Italia. Se pensate a quel decennio, gli anni 30 in Italia, forse troverete delle similitudini molto importanti con la situazione odierna in Cina. Tra un mese, il 1° luglio, si celebrerà il centenario della creazione del Partito Comunista Cinese e le scene di festeggiamenti, le parate in occasione del centenario della creazione del Partito Comunista forse aiuteranno a rinforzare ulteriormente quest'idea. À part des moyens traditionnels, organisationnels de contrôle, ça existe toujours, l'État parti tente d'exploiter maintenant au maximum tous les moyens offerts par le numérique pour surveiller les gens et mener la nouvelle campagne de lavage de cerveau. Une version du 2.0 du totalitarisme, un nouveau totalitarisme numérique. Sur ce thème, j'ai déjà donné pas mal de conférences en France, aussi internationales. Un nouveau totalitarisme numérique du genre de 1984, décrit par George Orwell, est en train de se profiler sous nos yeux en Chine. Ok. A parte i metodi tradizionali di organizzazione del controllo, lo Stato partito cerca di sfruttare al massimo tutti i mezzi offerti dal digitale per sorvegliare le persone e condurre una vera e propria campagna di lavaggio dei cervelli. Una sorta di versione 2.0 del totalitarismo, un neototalitarismo digitale. Questo è un argomento su cui tengo moltissime conferenze in Francia e altrove. Un neototalitarismo digitale che mi ricorda in parte quello descritto da George Orwell nel suo libro 1984. Questo è quello che sta succedendo di fronte ai nostri occhi adesso in Cina. Face à cette situation, de nombreux Chinois se refusent dans l'espace privé, tentent de mener une vie dépolitisée le plus possible pour préserver l'individualité, le privé, peut-être à l'apparence encore moins dramatique que les scènes une journée particulière dans le film célèbre italien décrit, mais au fond, il y a des choses de la même nature. On reste indifférent à la politique, s'exprime ce que les autorités exigent à dire, fait semblant, mais la parole en privé n'a rien à voir avec le discours en public. Il existe aussi des personnes
ayant un esprit critique qui résiste avec tous les moyens possibles, par exemple sur Internet, pour contourner la censure afin de faire passer des messages sur les social media. Les gens mettent les traces sur la capture, renverser la position de la photo, utilisent les caractères homophones en chinois, tout ce genre de moyens pour essayer de faire passer le message. Beaucoup de jeunes internautes utilisent aussi VPN pour contourner le camp de firewall, le pare-feu. Le mur numérique le plus grand, plus sophistiqué, le plus coûteux du monde, construit par le gouvernement chinois pour empêcher les Chinois de se connecter vers le réseau extérieur. Chaque année, ce mur coûte au moins entre 6-7 milliards, au moins. Ça, c'était déjà le chiffre il y a quelques années. Di fronte a questa situazione, moltissimi cinesi si rifugiano in uno spazio privato, cercano di condurre una vita depolitizzata, il più possibile per cercare di preservare la loro individualità. Può essere forse all'apparenza meno drammatico che le scene di Una giornata particolare, il film di Ettore Scola, ma in fondo ci sono degli elementi che sono molto simili, della stessa natura. Si rimane indifferenti alla politica, ci si esprime come le autorità vogliono che ci esprimiamo, si fa finta, ma la parola in privato non ha niente a che vedere con i discorsi pubblici. Ci sono anche delle persone con uno spirito critico che cercano di resistere con tutti i mezzi possibili. Per esempio, in internet per cercare di aggirare la censura, per far passare dei messaggi sui social media. Le persone cercano di, per esempio, invertire la posizione di una foto o utilizzare i caratteri omofoni, caratteri cinesi omofoni per dire delle cose che non possono essere dette. Molti utenti di internet giovani utilizzano il VPN, per esempio, per cercare di aggirare il grande firewall cinese, la muraglia digitale più grande, sofisticata e costosa del mondo, che è stata costruita dal governo cinese per impedire ai cinesi di connettersi con le reti internet all'esterno. Pensate che ogni anno questo firewall costa al governo cinese tra i 6 e 7 miliardi di dollari. La bataille pour la liberté en Chine reste très difficile, qui a une double tâche, à la fois pour résoudre les vieux problèmes de non-respect des droits des citoyens. Dans les autres pays démocratiques, on a déjà résolu ce problème. Ça, c'est de vieux problèmes. Mais en même temps, la Chine, les Chinois, face aux nouveaux défis de notre temps, lancés par la technologie numérique, sur ce dernier point, la Chine offre un champ particulièrement intéressant aux observateurs de la question de la liberté d'expression et du numérique. D'une certaine manière, ce qui se passe en Chine influence l'avenir de l'humanité. La situation de la liberté d'expression en Chine sera très probable encore empirée. Allez-y, je garde la dernière paragraphe. Allez-y. La battaglia per la libertà in Cina rimane molto difficile da condurre. Ci sono due aspetti. Allo stesso tempo bisogna risolvere i problemi vecchi del non rispetto dei diritti dei cittadini e allo stesso tempo far fronte a nuove sfide dei nostri tempi che sono state rese importanti dalla tecnologia digitale. Su quest'ultimo punto, la tecnologia digitale, la Cina offre un campo di studi particolarmente interessante per chi si interessa della questione della libertà d'espressione o il digitale. In un certo senso, quello che succede in Cina influenzerà il futuro dell'umanità. E la situazione della libertà d'espressione in Cina probabilmente peggiorerà. Je ne vois pas la possibilité de la changer en court terme. Cette situation sera encore empirée dans les années à venir. Mais nous pouvons, ne devons pas non plus désespérer. Je crois que le désir de la liberté,
que s'exprimer librement reste encore un espoir profond pour beaucoup de Chinois. Il va suivre son chemin. Un jour, quel que soit le prix à payer, les Chinois gagneront cette droit dans l'intérêt des Chinois de ce monde, aussi ce monde. Gagner cette liberté, réaliser ce rêve, cela est dans une autre situation et grâce nécessairement à un nouveau grand mouvement constitutionnel. Sur ce nouveau mouvement constitutionnel, il sera un autre sujet. Pour cette fois-là, je m'arrête ici. Gasis infinite. Come dicevo, la situazione della libertà d'espressione in Cina probabilmente peggiorerà, non vedo la possibilità che questa cambi sul breve termine, ma non possiamo e non dobbiamo disperare. Credo che il desiderio di libertà, di esprimersi liberamente, resti ancora un desiderio, una speranza profonda per moltissimi cinesi e si andrà verso questa strada e un giorno, a prescindere dal prezzo che dovremo pagare, i cinesi guadagneranno questo diritto, questa libertà, realizzeranno questo sogno. Questo anche grazie necessariamente a un nuovo grande movimento costituzionale. Su questo nuovo movimento costituzionale mi fermo, sarà occasione poi per un altro incontro per parlarne. Per ora mi fermo qui, vi ringrazio. Merci, professeur. Quelques minutes encore pour Madame Schiavulli pour les demandes. Devi accendere il microfono. Barbara Schiavulli, il microfono. Eccomi, intanto buonasera e grazie per l'interessantissimo intervento. La prima domanda che mi viene spontanea e dopo tutto questa preoccupazione del potere cinese di reprimere la libertà di opinione e di stampa, e come cambierebbe la Cina se invece ci fosse più libertà? Verrebbe distrutta? Perché il potere è così impaurito da quello che vogliono magari i giovani e gli intellettuali? Tout d'abord, bonsoir. Merci beaucoup, professeur Zhang, pour votre intervention. C'était très intéressant. Et moi, j'ai deux questions. La première, après avoir entendu toute cette préoccupation du régime chinois pour réprimer les libertés en Chine, pour contrôler avec le numérique aussi, pour contrôler qu'est-ce que font les citoyens chinois, je me demande comment la Chine pourrait changer s'il y aurait plus de liberté. Pourquoi le pouvoir est aussi préoccupé de réprimer les libertés en Chine? Vous avez posé, merci beaucoup. Vous avez posé une excellente question. Et je ne sais pas que si vous vous rendez compte d'une chose, un exemple. J'avais écrit un article dans le passé pour le New York Times, la version chinoise. C'est justement pour dire que une montée en puissance sans l'autorisation de parole, c'est quelque chose de curieux. Quand un pays dans l'histoire qui monte en puissance, qui doit avoir plus de confiance sur lui-même. Pourquoi si montre cette image à la fois si puissante, en même temps si fragile, et sensible à de moindres choses, ce régime a peur de moindres choses pour le déstabiliser. Je pense que pour comprendre cette contradiction, il faut remonter en amont, en 89. Cette répression de 89 est profondément conditionnée ce modèle de développement. Et donc, c'est avec l'échange en développement de l'économie, échange de certains soutiens de la part de la société, de la part de la population. Et donc, et en même temps, il y a beaucoup d'inégalités sociales et cela se fait peur au régime. Si on laisse peu de l'espace, il y aura de l'explosion. C'est ce phénomène de paradoxe qu'on observe dans la vie politique chinoise. C'est aussi quelque chose de très important pour comprendre la Chine.
Innanzitutto grazie mille, la domanda che mi pone è eccellente. Proprio in un articolo che ho scritto recentemente sul New York Times, nella versione cinese del New York Times, parlavo di questo, con un aumento del potere in Cina, della presenza, del peso politico della Cina nel mondo, che viene accompagnato dalla mancanza di parola, della libertà di esprimersi. C'è un problema di fiducia evidentemente nel regime comunista cinese, nello Stato. Un paese così potente, che si mostra così potente, che invece è allo stesso tempo estremamente fragile e ha paura del minimo elemento che potrebbe destabilizzarlo, della minima parola espressa, della minima opinione. Per capire questa contraddizione, questo paradosso, bisogna forse tornare alla repressione di piazza Tiananmen nell'89, proprio questa repressione che ha condizionato poi la vita politica cinese degli anni successivi. Abbiamo una grande crescita economica evidente da parte della Cina, ma il sostegno della società è altalenante e comunque ci sono delle diseguaglianze sociali gravissime. Questo paradosso, questo grande potere, questo grande peso, ma questa grande fragilità della Cina, se non viene controllato, a un certo punto porterà a una grandissima esplosione. Je peux ajouter encore une phrase pour dire que, au fond, c'est cette question de justice, hein, cette question des droits des citoyens qui manque en Chine. Cela, ça crée cette faiblesse de ce régime, même si, hein, économiquement, qui continue, hein, qui montre une image de puissance, mais en réalité, ça pose grand problème. Se posso aggiungere giusto una cosa, è proprio una questione di giustizia e di diritti dei cittadini che non vengono garantiti ai cittadini cinesi. Ed è questa proprio la mancanza di giustizia e di diritti che crea la fragilità del regime cinese, nonostante l'immagine che viene diffusa di grandissima potenza economica, com'è. È proprio questa mancanza di giustizia e di diritti che crea una grandissima fragilità. C'est pour cette raison maintenant, ils utilisent beaucoup cette carte nationaliste. Ed è proprio per questa ragione che spesso il regime cinese gioca la carta del nazionalismo. L'altra cosa che invece mi sembra interessante, proprio parlando di cittadini, è che noi abbiamo una percezione delle cose che succedono in Cina. Penso, abbiamo tutti seguito Tiananmen, stiamo seguendo quello che succede col Covid. Succede la stessa cosa in Cina o c'è una spaccatura tra quello che sappiamo noi fuori dalla Cina, e invece loro che sono dentro? Ne sanno meno di quello che sappiamo noi, di quello che sta succedendo? Une autre question qui me paraît très intéressant, c'est sur le fait de la perception. Dans le monde occidental, en Europe, on a une perception de la Chine plutôt claire, ou plutôt on connaît certains points de la vie en Chine. On sait très bien la situation qui s'est passée en place Tiananmen en 89. On connaît la situation du Covid, de la pandémie maintenant en Chine. Me demande si en Chine, est le même. Est-ce que la perception des Chinois est la même que nous, on a des situations qui se passent en Chine? Est-ce que eux, les citoyens chinois, connaissent plus ou moins des choses par rapport à nous en Europe sur la Chine? Vous devez savoir, hein, c'est le thème de notre discussion ce soir. Un des grands problèmes, c'est que même si aujourd'hui, il y a des jeunes qui partent à l'étranger, il y a des touristes, mais la plupart des cas, la perception des Chinois, hein, a profondément et largement conditionné par la machine de propagande du régime. Des informations sont tellement déformées, hein, filtrées par le régime. Sur ce point-là, le pouvoir investit énormément, hein, de manière dure, soft, pour essayer de formater une opinion selon le besoin
selon la volonté du parti. Et donc, cette perception sur l'Occident, sur l'Italie, forcément est fausse, déformée. Même si il y a une partie des gens connaît un peu mieux, mais ça pose un grand problème. Je pense que vous dites qu'en Occident, les gens connaissent un peu. Je pense que c'est un des grands enjeux maintenant. Parfois, ça me préoccupe beaucoup. Je pense que beaucoup des élites en Occident, y compris la population, ne connaissent pas suffisamment ce qui se passe en Chine. Mais en prenant compte cette influence, cette présence de la Chine n'est plus un pays lointain, extrême-orient. La Chine est maintenant présente chez vous, en Europe. Donc, il y a une urgence d'approfondir, compléter notre connaissance en Europe, en Occident, sur ce qui se passe en Chine. Ça, c'est quelque chose de très important pour l'avenir des Européens pour ce monde. Questo è uno dei temi di questa sera e è in effetti un problema in Cina, anche se ci sono alcuni cinesi che possono andare all'estero, abbiamo dei turisti. Adesso la percezione dei cittadini cinesi è comunque estremamente condizionata dall'opera della macchina di propaganda del partito e del regime, quindi le informazioni sono deformate, filtrate e il regime spende anche moltissimi mezzi e moltissimi soldi nel fare questo, nel formare un'opinione pubblica che corrisponda ai bisogni e le volontà del partito. Certo che alcuni conoscono la situazione sia in Cina che fuori dalla Cina, hanno alcune informazioni, alcuni concetti, ma in generale le informazioni sono assolutamente deformate all'interno della Cina. E per quanto riguarda l'Occidente, è vero che anche in Occidente si ha un'idea parziale, alcuni potrebbero pensare di conoscere bene la Cina, ma in verità io penso che questo è un punto che mi preoccupa particolarmente. Io penso che in Europa non si sappia molto che cosa succede veramente in Cina, o comunque anche le cose che conosciamo sono anche lì un po' filtrate. Io penso che sia importante, soprattutto in questa fase qua, conoscere sempre di più riguardo alla Cina. La Cina non è più un paese lontano, remoto dall'altra parte del mondo, ma è un paese importante con un peso molto grande anche in Unione Europea grazie ai suoi rapporti e quindi io penso che sia urgente che le informazioni che riceviamo, il modo che abbiamo di guardare, di conoscere la Cina sia sempre più importante nella vita dei cittadini europei perché ne dipende anche il futuro stesso dell'Europa. Simplement sur ce point-là, vous parlez de place Tiananmen, de mouvement de place Tiananmen, c'est que cette image, cette représentation de regard sur le mouvement de Tiananmen est déjà plus ou moins déformée. Beaucoup en Occident, beaucoup de gens pensent que ce mouvement, c'est un mouvement révolutionnaire, okay, visant à renverser le régime. Non, ce n'est pas vrai. Ce mouvement, à l'époque, c'est un mouvement réformateur. Les étudiants qui souhaitent le parti continue la réforme, parce qu'on a déjà 10 ans de réforme qui portent le fruit, mais simplement on n'est pas content d'une partie de choses. Il y a de corruption, inégalité et tout ça. Donc on souhaite la réforme continue, mais simplement ajouter une dimension politique. Mais c'est justement c'est pour ça qu'on explique pourquoi des milliers d'étudiants faisaient des grèves de faim. Si c'était un mouvement révolutionnaire, on va casser le palais. Et donc, mais sur ce point-là, vous voyez que là, c'est encore plus criminel que le régime réprimé. Ça ruinait une formidable chance pour ce pays d'avancer de manière progressive, pacifique, cohérente, trouver un consensus national. C'est là, ça pose beaucoup de problèmes. C'est aussi donner un prétexte pour certains gens qui disent s'ils font la révolution, bien sûr, ça justifie la répression, parce que sinon il y a des désordres. Mais c'est justement les étudiants qui ne veulent pas avoir le désordre. C'est comme ça, ils font un mouvement très pacifique. Vous voyez, c'est simplement donner un exemple pour
pour renforcer la compréhension, de savoir de véritables des choses, c'est important. Per aggiungere giusto un altro elemento, dato che parlavamo prima di Piazza Tiananmen, della protesta di Piazza Tiananmen, anche le immagini, le informazioni che abbiamo delle proteste di Piazza Tiananmen, la loro immagine è stata distorta a sua volta, già deformata. Spesso in Europa si dice che le proteste di Piazza Tiananmen erano una sorta di rivoluzione, una protesta rivoluzionaria contro il regime, ma non è vero. Il movimento di Piazza Tiananmen era un movimento che spingeva per delle riforme che erano già in atto e gli studenti che protestavano in Piazza Tiananmen volevano che queste riforme proseguissero, andassero ancora più in là e volevano semplicemente che si aggiungesse anche una componente politica. Altrimenti, se fosse stato una protesta di stampo rivoluzionario, probabilmente gli studenti avrebbero assaltato il palazzo, invece c'erano migliaia di studenti che facevano lo sciopero della fame perché erano riformatori. E anche qui questo rende ancora più criminale ovviamente la risposta del regime che reprime completamente le manifestazioni in piazza Tiananmen e impedisce alla Cina di avere la pace, di avere un consenso politico presso l'opinione pubblica e ovviamente fornisce, grazie a quest'immagine, un pretesto e una giustificazione per la repressione, perché ovviamente se il movimento di protesta viene rappresentato come un movimento rivoluzionario, allora questo giustifica una repressione dura perché si metteva a rischio l'ordine costituito. E quindi questo semplicemente per dare un altro esempio di quanto sia importante avere delle conoscenze ben radicate, conoscerci bene gli uni gli altri. Siccome penso si stia facendo tardi, vorrei concludere però con una domanda invece personale, che probabilmente, visto che lei ha pagato il prezzo di volere qualcosa di diverso in Cina, costringendo poi ad andarsene, a costruirsi una vita fuori, sa cosa significa essere un intellettuale, un dissidente, uno che la pensa diversamente. Perché oggi, in un mondo moderno, abbiamo parlato di internet, abbiamo parlato di diritti, quanto ancora è importante continuare a fare la differenza? Après, je voudrais conclure avec une question personnelle pour vous. Vous, que vous avez payé le prix de vouloir quelque chose de différent, de vouloir le changement pour votre pays, et après, vous devez partir pour la France, laisser votre pays, et vous savez très bien, je pense, qu'est-ce que c'est être un intellectuel, être un dissident. Et donc, dans ce monde moderne, on a parlé ce soir du numérique, des nouvelles technologies du monde moderne. Je vous demande, est-ce que c'est toujours important de faire la différence, de vouloir le changement, d'être quelque chose de différent? Je ne suis pas sûr que j'ai bien compris la question. Simplement, je voulais dire, hein, c'est que pour une société plus juste, hein, reconnaissant les droits des êtres humains, je pense que je ne sais pas des autres, au moins pour moi-même, c'est jusqu'à aujourd'hui que je n'ai pas changé. OK? Je pense que la vie, hein, sur cette terre, sans cette reconnaissance des droits, sans ce minimum de liberté, même si économiquement parlant, on vive un peu mieux, je pense que ce n'est pas à la hauteur des êtres humains. Hein. C'est ça que, bon, personnellement, c'est un choix personnel. Je paye ce que je paye, mais ça ne me dérange pas. Hein. Je pense que, quel que soit, on a des prix à payer dans la vie pour soi. C'est ce que je fais, c'est ce que je. Je ne sais pas si j'ai bien compris le sens d'autres volumes de cette question. Si vous pensez qu'avec Internet, avec tout ça,
je pense qu'aujourd'hui, justement, avec l'Internet, d'un côté, ça offre une possibilité pour moi. Même je suis en France, j'ai, grâce à des amis d'Internet, parfois j'ai encore des contacts. J'ai participé à certaines choses, comme je suis à la de la Chine. Je pense que c'est le bon côté de développement d'Internet numérique. Mais de l'autre côté, le grand danger, comme tout à l'heure que je viens de dire dans mon exposé, est avec les outils numériques, ce régime en train de pénétrer avec les moyens numériques partout dans la vie quotidienne des gens. Je pense que c'est un phénomène très, très dangereux. Ce n'est pas que pour la Chine, même pour l'avenir de l'humanité. Je ne suis même pas sûr que ce soit notre conversation non pas enregistrée quelque part par Pékin. OK? C'est là que je dis que nous sommes sur le même bateau. Il faut qu'on continue à essayer de faire des choses nécessaires pour au moins pousser la Chine à changer, parce que sinon, tôt ou tard, il y aura un grand problème pour ce monde. Beh, io penso che nella società moderna c'è comunque bisogno di giustizia, di diritti degli esseri umani. Se non c'è cambiamento, senza questa parte di giustizia, di diritti, un minimo spazio di libertà, questa è una questione personale, ovviamente io non penso che la vita sia degna di essere vissuta, sia all'altezza dell'essere umano. Anche se magari le condizioni economiche sono più favorevoli di un tempo, senza questi elementi fondamentali, allora non vale la pena. Io pago il prezzo che ho dovuto pagare, ma per me non è un problema. Penso che ci sia sempre un prezzo da pagare nella vita, in tutto. E lei citava il discorso di internet, della modernità. Internet offre la possibilità anche a me in questo momento, anche se sono in Francia, di partecipare attivamente alla vita cinese, come se fossi quasi ancora lì. E allo stesso tempo quindi ci sono degli elementi positivi del digitale, ma allo stesso tempo il digitale è sfruttato, il mondo digitale, gli strumenti, è sfruttato dal regime per penetrare completamente sempre nelle vite quotidiane dei cittadini. Questo è un pericolo non solo per la Cina, penso anche per il futuro dell'umanità in generale. E non posso dirmi del tutto sicuro che anche la nostra conversazione di questa sera non sia stata registrata da qualche parte a Pechino. Comunque, bisogna continuare, penso, a fare il necessario perché ci sia un cambiamento vero, un cambiamento in Cina, altrimenti assisteremo a una grandissima esplosione. Professeur Lun Zhang, je m'excuse avec vous pour les initiaux problèmes techniques sur la connexion internationale. Merci pour votre riche exposition et pour les réponses que vous avez données aux questions. J'espère que la Chine puisse développer positivement dans l'avenir en ce qui concerne la liberté en général et la liberté d'expression de la pensée en particulier. Sans la liberté d'expression de la pensée, on est comme sans oxygène, on meurt. Bonne chance à vous et au peuple chinois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois, surtout pour les techniciens, pour les traducteurs, pour Madame merci encore. J'espère qu'un jour qu'on se verra soit à Paris, soit en Italie pour une autre fois. Donc, bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt. A bientôt. Beh, grazie mille, vi ringrazio ancora una volta. Vorrei ringraziare i tecnici, gli organizzatori, il traduttore ringrazia il professor Zhang e speriamo di vederci un giorno o in Italia o in Francia, dove sarà. Grazie mille, buona serata.